роҳбарияти ҳукумати мамлакат бахусус президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбати зан модар таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда ба нерӯи созандаи модарон эътимоди бузург дорад. маҳз бо ташаббус ва ибтикори сарвари давлат нақш ва мақоми зан модар дар ҷомеа баланд бардошта шуд ки ин иқдом боиси афзудани ҳисси масъулиятшиносии модарон гашта бо фаъолияти самарабахш рисолати тарбиятгарӣ занон дар ҳама ҷабҳаҳои ҳаёти ҷомеа ҳиссагузорӣ мекунанд. мо занони даврони истиқлолият бояд шукргузорӣ аз инқадар дастгириҳо, инқадар меҳрубониҳое ки пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ нисбати мо занон мекунад, бояд мо шукргузорӣ кунем. ҷавобан мо бояд чандкарата ҳаракат карда баҳри пешбурди ва баҳри пешрафти ин давлати азизамон, давлати тамаддундори тоҷикон, давлате ки имрӯз мо дар даврони сулҳу осоиш зиндагӣ дорем, амнияти мо таъмин аст ва чӣ гунае ки дар тамоми самтҳое ки мардон фаъолият мекунанд, мо занон низ дар баробари мардон саҳмгузори ободониҳои ватани азизи хеш ҳастем. занон ҳамчун тарбиятгари наслҳо, идомабахши ҳаёти инсонӣ дар рӯи замин, сарчашмаи меҳру муҳаббат, ҳусну тароват шинохта шудаанд ва қадру манзалати зан-модар бузург асту беназир. дар ноҳияи вахш кам нестанд заноне ки бо зиндагии шоистаю фаъолияти самарабахш маҳбуби дилу дидаҳо гашта дар рушди иқтисодиёти ноҳия, рушди соҳаҳои гуногуни ҷомеа саҳми муносиб мегузоранд. бо ташаббусу дастгириҳои беандозаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, ғамхори тоҷикон, ғамхори модарон муҳтарам эмомалии раҳмон рӯз ба рӯз дар сатҳи баланд рафта истодааст. имрӯз дар ноҳияи вахш фаъолияти бонувону модарон дар сатҳи баланд арзёбӣ мешавад. аз ҷумла занону модарони мо дар соҳаҳои гуногуни хизмати давлатӣ кору фаъолият намуда истодаанд. мо занону модарон шукргузорӣ аз ваҳдати саросарӣ сулҳу субот, шукргузорӣ аз пешвои муаззами миллат менамоем ки мақоми занро дар ҷомеа баланд бардоштанд. мо занону модарон ҷавобан ба ҳама ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ҳушёриву зиракии сиёсиро аз даст надода наврасону ҷавононро дар роҳияи ватандӯстӣ, дар роҳияи صادق بودن به وطن، در روحیه ارج گذاشتن مقدسات ملی تربیه می نماییم و نمی گذاریم که فضای آباد و آسایشته ما را یگان گروه افراطگرا خللدار سازد. با عرض احترام به زحمت بی‌سابقه مادران در روزهای تجلیل از روز مادر در مجمع آفتابک ناحیه وخش همایش ایدانه آراسته شد. رئیس ناحیه وخش با سخن شادباشی برآمد نموده اهل تالار و در سیمای این بانوان همه مادران را با روز مادر شادباش گفته برایشان سعادت زندگی، روزگاری با برکت و خوشی‌های بی انتها تمنا نمود. گفته شد که زنان و بانوان تاجیک تحت سیاست سازنده و بنیادکارانه پرزیدنت کشور اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان کار میبرند و از توجه و دستگیری رهبر دولت منت پذیرند. رهبریت ناحیه ضمن سخنرانی اظهار داشتند که نقش بانوان در همه جبهه‌های حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناحیه پیشبرد یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک جامعه معارف نهایت نظررس است. فایز بیش کارمندان را در ساحه‌های معارف و تندرستی، فرهنگ، بانوان تشکیل می‌دهند. نقش زنان در رشد ساحه کشاورزی نیز نظررس بوده، محض توسط مهنت قرینی بانوان دستاوردها در این ساحه سال تا سال افزایش می‌یابد. مادران با عفت و تربیتگر ناحیه در تربیت نسل نورس و جوان صاحب هنر نمودن آنها نیز نقش گذارند. در قسمت دیگر جماعت یک زمره فعال زنان که در رشد ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق ناحیه سهم مناسب و ارزنده دارند، از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه با افتخارنامه و تحفه‌ها قدرشناسی شدند. اهل فرهنگ ناحیه وخش انسمبل رقصی پدیده با سرود و رقص‌های جالب خاطر اهل تالار را پالیده ساختند.
روز مادر در ناحیه وخش با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گرفته شد.